ni kuvitukira miario ria koretwo ikiarwo ni ikundi cia athuri kaunti ya Embu iguru rigie mugunda wa mwanya wa eka 54,000 na uria ukoretwo na ngucanio kwa miaka mingi gutumite MCA wa Wandia Philip Nzangi kuvecana mukana kuri ikundi ino na kuga miario yao no icungiririe mbukaniriro kwi nduriri iria iturite mugundari uyu. Nzangi ni ugite gutiagiririkite gikundi wa kionthe wana kana mundu kiumbe kuga aina wigiririki wa kuga mugunda ucio. Koti cancel all those titles. There's nothing like that. Na Makima hakuna title ya scheme ambayo ni valid mpaka wa leo na hakuna shamba limegawa. Na ningependa kuuliza serikali kwa heshima ishike hao wazee iweke ndani. Tutakuja kuwaletea mchele kule ndani kwa sababu wamekosa kazi ya kufanya. Kazi yao ni kukaa wakiissue statements ambazo zina incite watu wa Embu against watu wa Makima na kutia watu wa Makima uoga na kiwewe kila wakati. Miario ya Nzangi icungiriritwo ni miario ya gikundi kimwe kia athuri kuma nduriri ya Ambere kia Ngome kiria gitongoregwo ni Joseph Murinda kwanirira ni kigayo ti uciru icunji cia mugunda 300 vuva kwerekera igoti na kuthitanga ugai wa mbere wa mugunda uyu uria weketwo ni runao amugakano wa Ngome ni gukorwo maugaite gutari na wiganiririku otoria gwatikaniritwo ni ikundi cia athuri kuma nduriri 4 iria ciatanyagwo gutethekana mugunda ucio. Uvoro ucio ari na agreement ati ni eka 5 riu twatigwa twerwa ni igoti ni tuthie tugae eka icio cieganene 5 toria wiguithanio wa viana riu nginyagia vau ni turagaire mugunda ucio wa migunda yo minene yari migunda 309 mwenari wa mugakano wa Ngome uria utongoregwo ni Eston Nyaga ni worotete aruna wona kuga ni maratanya kwerekera igoti na kumarigiriria gutumira ritwa ria Ngome undu uratumura ciuria nyingi ni gikundi kiriko gatagatiri kao kina wigiririki wa kuga mugunda wa Mwea. Turamathitanga riu na iria itagwa contempt of court tondu ni maratumira ritwa ria Ngome magiocanagia mbeca kuma kuri andu makimavenagia ni migunda maraga na migunda ugu maramera maraga matirarumirira process kana iretagwa legal process ya kuga migunda. Na wathuri kuma kiamari Kenya ngindiririri rungu rwa andruririri ni marauria thirikari gukorwo ikitavanio uthuthuria na gwacana makinya ma watho andu aria marauga ni mavetwo wigiririki ni igoti wa kuga mugunda uyu miario ria gwatwo mbaru ni MC Nzangi. Sasa swali langu kwa Murinda ile na muuliza kama kiongozi yule alikuwa anaongoza hiyo timu ya kuandika majina, alikuwa ameshauriana na county commissioner akapewa okay, walikuwa wamekubaliana kivipi? Uchunguzi ufanywe na hawa watu wasimamishwe kupotosha watu wa Embu, kwa sababu listi ambayo wametuma ni ya watu 1,550. Kumana na muga wa mugunda wa Mwea ruriri rwa Ambere rwatethekaga na gicunji kia 40 ukwi Kamara gitetheka na gicunji kia 30 na wa Embu magitetheka na gicunji kia 20 ukwa Giku magitetheka na gicunji gia 10 varigana. Vandore Vakameme TV ni kaunti ya Embu ni Mbita Dennis Fundi.